Kublai pi barok ki tim tak be wan pi na po Office of the Senior Superintendent of Post Office Meklia Postal Division. Kini ki post kila jadu report li e post kat ki bakwa ban apply. Ka kerting juga post ke field officer PLI but RPLI and director agent PLI and RPLI. Dapat itu candidate ki bakwa ban apply kan ni ki post kila jadu report li e ki post kadon chance bahan dapat itu ki bakwa ban apply ki di post. Taki eligible any candidate who have passed 10 standard or equivalent from examination recognized both central state government. Dalam tai tu candidate ki bala pass ya kelas 10 sene pila ban tab ya kane ki pass na kanu kanu kabut la kalong ka central board la ne la kalong ka state board ru kalong komju hi am taki embus central CBSE kalong komju hi pass kanu kanu tang ki bala daya ka pass ya kala kelas 10 sene ki la ban apply ya kane mo ka eligible taki tu ki baterai ya ka unemployed ka self employed youth ex-life advisor, ex-agent or any insurance company, ex-serviceman, Anganwadi worker, Mahila Mandal worker, retired school teacher, SHG Gram Pradhan, member of the Gram Panchayat with 10 standard or equivalent qualification can attend the work interview along with the application and the required certificate. Bermatakan ni kan don ru ka work interview katarik kan sepen EAP katarik jong work interview sepen harum Henry hakapor ba pilih men lejaka working interview kan mau ban ralang badiki qualification certificate ki jong pi hakapor ba pilih interview tak age limit jong kane kim don age limit Henry kade bi ba khat pras nem seneng ka age limit kim don age limit ma tak itu ki ba thebe kane kan mau kadon ka work interview nang taru kan mau ban rai ki kot ki slide pi kum bang omne pat kum juru ka application form ki jong pi hakapor ba pilih interview. Ki question naman tak ni ka interview happen create ka knowledge of life insurance industry in India. Teram tak itu ki bahasa selek kum ju kan mau kin sa pentip hi ya pi hakate hi ka por balai working interview mo. Abat nam tak itu ki ba la selek ni la nam tak itu ki ba yo ekani ka kam kan mau ka by security ka por ba pilih join ki don kam san hajar tingkam mau kata kadika National Saving Certificate mo kadika security pihaban siu haswa bapin join ka kamosan hajar pihaban siu bat kum juru kan don ru bat kum juru ki candidate kin haban sa lais ngi hapo jongka house training on PLI RPLI product 3 days practical training kan don ka practical training mam ta ki tu blayo ka kam kin haban sa lais ngi tu hapo PLI RPLI product. Bade ka work interview kim sapanlong hakash putrik jonggu penai Jun arjar pesan kadi hakasngi Tuesday. Tentang kini jimentip ngan pen ESP menta mau ban subscribe ban like ban share video jongas pro kiwe kenang baki netip lang. Kublai shubon.